uyu mugabo yitwa Dylan Reynal niwe wihishe inyuma y'umushinga wa Rayon Sport, umushinga barimo gukora wo kuzana abakinnyi bakiri bato ariko bafite impano kugira ngo bafashe ikipe ya Rayon Sport. Dylan Reynal akaba ari directeur technique w'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi muri kuhabona Mderi Akbar, murabona Obita Ibrahim Jingale, abakinnyi batandukanye Swani Ndikumana, muri kuhabona Muzamu Dande Junior, bose murimo kubabona kabisa. Ikipe ya Rayon Sport barishimye mu by'ukuri n'ubwa kabiri mu mateka yabo batsinze umukino kuri Rayon Day. Dylan Reynal, directeur technique wa Rayon Sport, yishimira ko ibyo arimo kubaka bitangiye gutanga umusaruro ku ikubitiro, aganira n'uwitwa Dande Junior.